Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponika. Karbi Anglong Police Lapen, for rider, group atumpen chirap chitudunsi, chirok tokomai, kipadopon, nona kai jasimet pen, owe kimiatum along, raki kichopen akana hokpon, tek ponongsi, sorkar atumpen kosonsi, raki mati drugs kicho ophai, kipavidet, tek jimapu akimang pen, Karbi Anglong District Police atum, chipatur pipon, along songpli mati, for riders atum, chirap chitudunsi, Dipu SP Banglopen Pangcheng Ponsi Dipu Hiti Wurpon Putsi Manja Dilai Hanjang Langso Bokajan Anpalidam Bangso Cherok Toko Mailong Karbi Anglong SP Sanjeev Kumar Saikia Ja Ponsi Rider Doana Tumpen Bite Pachijeng Pedopon Dipu Nelson Terang Karbi Hills Live আপোনালোকে জানে বৰ্তমান ড্ৰাগছৰ যি ভয়াৱহতা সেয়া ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে হাতত লৈছে আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ডিটেকশ্যন ইতিমধ্যে কৰি আছোঁ আজি আমি সজাগতা এটা অনুষ্ঠান হিচাপে আজি আমি এটা বাইক ৰেলী ইয়াৰে 4টা সংস্থাৰ লগত যোগ হৈ পেলাই আমি আজি কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা বোকাজানলৈকে এই ৰেলীটো যাব আৰু আমি স্কুলৰ যিসকল ল'ৰা ছোৱালী আছে ৰাস্তাত যাওঁতে যিসকল স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী পোৱা যাব তেখেতসকলক আমি লগ ধৰি পেলাই আমি ঠায়ে ঠায়ে তেখেতসকলক আমি এই বিষয়ে সজাগতাৰ বিষয়ে আমি ক'ম আৰু আমি অনুষ্ঠানটো এনেকৈ ধৰণে আজি আয়োজন কৰিছোঁ স্কুলত সোমাই যাব আমি স্কুলৰ সন্মুখতলৈকে তেওঁলোক আহিব আৰু আমি সেই স্কুলৰ সন্মুখত তেওঁলোকক আমি একগোট হৈ পেলাই আমি তেওঁলোকক সৰু সৰু এটা আমি তেওঁলোকক এই ড্ৰাগছৰ বিষয়ে ভয়াৱহতাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি Sarthekro Primary School along Kacharlia tum Kangni Jia Dimanta Tangtelang Kacharlia Hut Jongsi Langdun Pameme Pute Kacharlia tum Chingthor Ponpe Klasonsi wo signify Krisir Kep Puloni constituency Lapen Langhin constituency Chikoi not Sarthekro arong along Kacharlia dim Sorkar pen Piponlo Lake Sarthekro Primary School Pusi Irponlo Bonta Bangso School Langdamlo Pulo Tangte Isi Ningduk Meme Mate Ning Oi Meme Ason Athi Da Kacharli Jiatum Class Kiji pen Class 5 Ando Lapen Kacharli Atum Bangpli Kebra Pho Ando Bonta Kacharli Jiatum Kangni Jiaphan Hiniansi Dochot Lason Pulote Kacharli Jiatum Konat Pensi Kacharli Ji Kangni Adim Doponpo Lapen Kijunji alang anta kawi kasik sakasondo lason polote koson se Kacharli atum paprang don thekpo bangso school apothak sorkar pen RDP ponason te kebang jiarni Kacharli atum ta paprang pon thekpo lapen Kacharli ji atum irum peralong si bitur pensi Kacharli pute chingki che thana hot arju ponlong ason pute Kacharli atum konatsi aning kachibi pon thekpo ma puta puda meme lasi education abang RDP ponason te mesenji Lasi labang so sekolah hemke thangnat kawisi thekponlong lasi jongdami laso sekolah hemke pharokrisir kebra trokner kebra troksi pen nangchengro setame piniarnianta sorkar pen kelangpon abelang lasi isi manghumi me alama bangke sorkar pentong kelangpon pelone mate thanbang atumsi kechopanglim erloni lasi mo porsi chinipo phuloni penaroning tikathar Karbi Anglong news Karbi Anglong news arat kelang doan panstame pini nili pacini pon kedak fuluni kontinensi pen langhin kontinensi laso aduya hoilong sidolo laso aduya hoilong pote dak bangke Sarthekro arong LP school long sidolo dak laso LP school long kedo nang koke pini nin tum dak nang humri nang koke lapuan lo perang ke penang humri nang koke dak ke ilitum langdam postame alang litum establish ke 1987 pen lo labangso school establish ke stame piniarni anta kangni abens dak bangke ilitum thek ponlong lepin lang alang litum kijiwan pen class 5 an padopon lo stame dak bangke ilitum kangni abens bangke hongni si thek ponlong chotlang alang li than bang atum han stame nilitum han arjulo than bang tum han stame bens stame pene sarkar pen stame nang ke le laposon si ong munak la si nilitum ke dak bangke thekpon padopon thek thedet lo bench amukha bangke pula si sarkar pen ahok nang kili lema koson ma thanbang tumbang ke lason si nil tumhan karjupon hot stame nang thanun rongo stame la si sining duk meme establish pen langdam bote 1987 aning kan ben ilitum
langdam pote penangwa ningkan dak nang le lo tamela so ai skur long non po anta klim so martum ke charlie o so martum jongsi dak ke benz ave arum lok si kang nang lang pote lake ilitum ke ciman nam ke ho ilitum 1986 87 la puson hako teng si dak ke nang man rong ason lo non puan ilitum pudam lo pinpol dame jong dam lo pote ilitum BJP sarkar tum tame digital adin digital India po adin adu non bangke ilitum dak bangke isi muru ya sonlo nilitum karjupon tame dak ke charlie aklim sumara tum bangke alang litum kadukawe bang plikebra pho mate trok laso angbong sido lasi antas tame alang litum ke lapuson se alang litum ke kangni bens ave pin se arni wang tame lapusi lowe charlie nang lapusi wang bom lo lapen alang litum than bang tum tame dak bangke bahai ni wet pusi nilitum karjupon ateng bens tame nilitum dak alang tumben klardak alam nang thanpon lasi ahok pet sarkar tum nanggelang ma nanggelang lema la bangke ahok pet mo apor si chini unji ilitum la sarthe kro arong laso LP skor long ke ilitum isining duk meme dak bangke ilitum ko an pen ilitum bench ave dak baribit ahor mu kave pen ilitum danglok ilitum barpi barso ke doya ahem tamela puson si nampi nam durason si nang manason si dak bangke nang mandet lo dak bangke pangthir pon pe lapuson si nang mandet lo barpi barso ke do ahem tame lapus tame isi office room pusi nil tumben chini pon anta lapuson si non tame lapon si non ke ington pon koklo lapus tame ho lapule langdam pus tame klim somar ke laso puthak edison em richard tok bi laso puthak alang li sarthe kro arong LP skur long ko PC alang li hin pen autonomous concertum ko PC laso puthak ke langpon jima ma ke langpon pi ma mo apor si la mangke chini pon po lase kardom Karbi Anglong news rat ke lang do an Arona loki choklim kawea jok arlong ki lokkar thang pona hem konglong police arideng kachingna West Karbi Anglong Hamren police station angkang arlong ki lokke pon ahem konglong arona loki choklim mati tipi chalan kawe pinpen arlong arthangsi ki pon arada jok police arideng kachingna bangso kachingnang check agari registration number NL07 AA2008 pusi pangthek ponlong halapu additional SP APS Face Ahmed Barbhuya pen kepachini pona tengke bangso kachingnang cheka hem konglong aphan non-amat case number 15/2023 under section 447/379 lapen 411 IPC ateng pen pabon ponsi non-amat bangso hem konglong aphan arlong pen sis check loposi pachini pon হয় যোৱা মানে 16 তাৰিখ মোৰ চি 100 PS এখন গাড়ী কান্দুলি ৰোডত পোৱা পাইছিলে যেটো গাড়ী পাত্ৰ বগা পাত্ৰ যেটো কোৱাৰ্জ বুলি কয় বিলিলে পাইছিলে যে উইদাউট টিপি গাড়ীখন লৈ আছিল গাড়ীটো ধৰি ৰাখি প্ৰিলিমিনাৰী ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ কাৰণে এইটো আমাৰ মাইন্স এণ্ড মিনাৰেলছ ডিপাৰ্টমেণ্ট যেটো ডাইৰেক্টৰেট অফ যতক ইনফৰমেশ্যন দিয়া হৈছে বাৰবেলি সিহঁতে ভেৰিফাই কৰি দেখিলে যিটো টুনাইটো যিটো সিহঁতে FIR এখন 17 তাৰিখ FIR এখন দিলে গাড়ীটো এই মৰ্মে তাৰ পিছত আমি এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰাব লগা হ'ল যিহেতু কোনো টিপি নাই আমি 100 PS কেছ নম্বৰ 15 of 2023 কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিলোঁ আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 447 379 411 IPC ৰিলেটেড ছেকশ্যন 21 clause 4 MMDR Act 1957 ইমানেই কথা এতিয়া তদন্ত চলি আছে কেছটো তদন্ত কৰি কোন ইনভলভ আছে প্ৰিলিমিনাৰীটো ড্ৰাইভাৰ এজন আছে তাৰ ভিতৰতো কোন আছে না আছে এইটো আহিব আমাৰ SI সত্যজিৎ বৰাক দেওয়া হৈছে তদন্ত কৰাৰ কাৰণে তেখেতে তদন্ত কৰি চূড়ান্ত প্ৰতিবেদনটো সময়ৰ লগত দেওয়া হ'ব আৰু আপোনালোকক টাইমত জনোৱা হ'ব কি পোৱা গৈছে কি নহৈছে থেংক ইউ ধন্যবাদ Mensing ti ahin pen amithang ke senga do waila pen sekar klipon aron ke pachini pon lakha khri silang pher constituency ke parlo wolong komaji ke parlo bomrui ahabar babu singkram sarong maker mensing ti ahin pen amithang ke senga do waila pen sekar kli nang aron ke pachini pon
men singing ti ame thang ke seng adawai amen laki diabetes adawai apok arlong adawai sugar thankur rosa mate baba adawai lapen pregjam ke seng adawai hai hui longpon ji pusi men singing ti a hin pen nang pachini dun jong se labang so ke seng adawai nang ji pulote la aber ki pianum boralong humri damno 7635910355 News Text Report Karbi Anglong News la hello ni itu la non claim bom bangke la kijun ja hor kangri la pidun lo la pen thengkurosa cholong det la pidun lo la pen pais akesu hala huspesap nada megdokok la talang lo me bom lo la pen ako diabetes la ta me bon bom lo la pen kelo ke pheng la talang bon bom lo pen harlong apok harlong la ta non helang la non helang nili ke lang keklo yon ta dokok ngate societe ta dak la dak la eragao phangchu sangu la phanda lang no lang non met mesen lo la si pini abang la doa kesenga mungan ta ni ga tema ta paklang lo la si adu babe la video kelang korte an phan video ke the tuman phan me sarpi ba po purun pia purun injir korte la pen kleng dun kleng sarpu pin po habi aren ma choneng rilo nal tumna so video kelang mate ke pa juje phan mate nilam the kar juje phan nili choneng rilo pini lansi nilam the abang ke rip check lo